Ceceni ya borithi ya Kayole nikuo egũĩrwo Faith Nyabuti na Eric Ng'ang'a marathie na mbere na gũthuthurio makĩgwetanio na gĩkuũ kĩa Richard Ondieki wa ũkũrũ wa mĩaka 39 ũrĩa mũtwe na moko make makorirwo matetwo mũtaro mweri mũhĩtũku na ciĩga icio ingĩ ciake itiramenyeka kũrĩa irĩ. Mwili yake ilipatikana tarehe 15 mwezi wa 4 na hiyo maneno kuja kuichunguza ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 4. Hatukuwa najua, tulipata sio mwili yote, ni kichwa ilipatikana huko Kayole. Tuliweza kuona kichwa kweli ni ya Richard. Thereafter nilirudi Kayole police station nikapeana report of which walirudi kuniuliza alikuwa anakaa na nani. Niliweza kutaja mke wake na jirani. Kuringana na riboti ĩrĩa twamũkĩrĩte kuma kũrĩ maobitha ũthuthuria ceceni ya borithi ya Kayole, egũĩrwo acio erĩ maugĩte mũtigaire Ondieki augire athiĩ kwĩ mũirĩtu arĩ thiriti ya wendo nake. Huyu marehemu Richard ati akapanga nguo kwa bag, alisema alipanga nguo kwa bag na mfuko. Kulingana na hiyo maelezo vile alikuwa ananiambia, nikamwambia hiyo mpango wa kando iko wapi, namba yake hakuwa na namba, akaniambia hawajui. Nikamwambia mumefahamisha watu wao? Ndipo akaniambia amefahamisha anti yake. No thutha wa ciumia igĩrĩ rĩrĩa egũĩrwo manyitirwo, Nyabuti akorirwo nĩ ta thamĩire kwa Ng'ang'a na atĩ ona kuburi ya gwake nĩo mahingĩte nayo nyũmba. Gũkũ nĩkuo Eric Ng'ang'a araikaraga na kuo makinya merĩ kuma kwa Eric nĩ kwa Faith Nyabuti, na kũringana na aciari a Richard nĩ mararĩ na thiriti ya wendo magĩgwetania maya mothe na gĩko gĩkĩ. Ng'ang'a kwake sufuria ya kupiga hakuna, na alipoulizwa na polisi unakaa namna gani na una hata vitu ya kupigia, muka akasema anakula kwa hoteli, lakini hoteli ni hapa. Hapo mimi ni jirani tu hapo, naona tu huyu jamaa Ng'ang'a wanabeba ni mtoto, wanakuja wanakaa pamoja. Hata ukifika hapa, mimi nilikuwa nasimamia hata hii nyumba, napata tu wanakula pamoja, hata wanakaa pamoja. Mara nyingi huwezi jua bwana yake ni mgani, juu bwana yake anafanya kazi ya jua kali ya kupaka rangi, anaendanga saa zingine wiki 2 ama mwezi moja. Maobitha ũthuthuria maugĩte maumĩrĩra ma DNA nĩmo mekũheana mwerekera wa cira ũrĩa ũkũrĩirie acio erĩ maitho, makiuga he nguo cia Ng'ang'a, piro cia gĩtĩ na itambaya cia dirisha ciakorirwo na maroro ma thakame. Mwega ona mũtumia nĩ mwarimu, mũthuri nĩ mũhorera na ndaragia na andũ nĩ hinya mũno, yani no ngeithi uguo no mĩario mĩingĩ ndarĩ. Marĩ andũ ega piũ, nginya kwari na andũ marĩ na ngoro njega piũ. Egũĩrwo acio matanyĩtwo gũcokio igoti-inĩ tarĩki 26 mweri ũyũ, mũthenya ũrĩa maumĩrĩra ma DNA matanyĩtwo kũnengerwo igoti. Tulielezwa kuna miguu iliokotwa Korogocho after 3 days. Wanashuku kwamba sababu haina mwenyewe ingeweza kuhusishwa kujua kama hizo sehemu sote ni za mtu mmoja ama ni za watu tofauti. Kwa hivyo kwa sasa tunashukuru serikali kupitia Kayole Police Station wana DCI kwa sababu wameshachukua hatua na washukiwa wako ndani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wabui.